Meravellio, frate, andiamo contento. Tasić Miomir, operiran pacijent. Ovije denovi na široko i na dolgo Makedonija se zborila za kriza v zdravstvu. Međutim, ovaj zbor ne važi za klinikata Žan Mitref. Da počnemo od organizacijata, štom ki vlegnete v holot na klinikata, ve dočekovat so široka nasmevka, bukvalno ve faćat zraka, ve vodat od ordinacija do ordinacija, od kabinet do kabinet, od laboratorija do laboratorija. Znači, ovdeka ne važi izrazot šetanje od šaltera do šaltera. Higijenata je bezprekojna, hranata je prisposobena kon se ko je bolen, programirana od vrhni nutricionisti. Što se odnesува do srednjeg kadar, sestrite se požrtvovani, pogotovani v vsakoj moment da vi pomognat i sekogaš se so nasmevka na usnite. Od svega dovađa me do vrvot na ovaja klinika. To je doktorski kadar koji je izvanredno obučen, profesionalen, uigran, podgotoven vo vsakoj vreme da intervenira. Za njih ne postoji rabotno vreme. Znači, site ovije argumenti, kako što se organizacijata, profesionalnost, stručnost mi davat za pravo site komplimenti da ih upatam na klinikata Žan Mitref. I ja koristim ovaja možnost najtoplo na zabolenite koji sakat da go sanirat svoje to zdravje, da ja posjetat klinikata Žan Mitref.